Hayi, ungakhuluma manje. Langa lishonile thina sifuna ke emakhaya sijabule. Silalele khuluma. Ngifuna kunatisa ke ukuthi sizamile kuthungatha umkhondvo wamakwaJabu wengati lokusho ukuthi biological mother yaJabu. Ngenhlanhla lenhle ke siyitholile. Nasimtholile ngase ngikhulumisana ke ne supervisor yami. Yase ke ithi ke ku best interest emfana ukuthi abadi batali bakhe bengati. So ke ngiloko lengifuna kunatisa kona namuhla. Tindzaba letimnanzi leto manje. Lokusho sendawo uhlala ekhaya lami nemfati wami ngekuthula leligoya lihambile. Ngabe kusho ukuthini lokho kungenzeka yini ukuthi bazosiphuca yena uJabu? Kunimuka Jabu angiboni ukuthi kupossible ngoba Jabu ukhuliswe ngini. Batali leka batiko naleka bajwayele ngini. Lokusho ukuthi Jabu usolo ngumfanele. Manje sahlaleleni ngena njalo. Kanzi lenkinga esabiyela lekami. Hayi mina ngifuna umvane emuva kami. Kodwa uma wakhe akamkhulisanga ukhuliswe yimini uJabu. Uma wakhe ngcona amthumela isithoma ambhalele nencwadi ayi ukuthi amthathe. Kuningi phela sibona ngifuna into eyenzeka kokhumbe lekhaya ibonisa iyenzeka nakuJabu wamkeke. Mina uJabu ngimenzela yonke into. Angicabangi ukuthi kungenteka into lenjalo. Ngicabanga ngoba le case le sawilanzelela kancane kuze agcine Jabu akwatile lokho ukuthi abonde even namakwakhe lamntala ngoba nyalo ibondi lenkulu inani kodwa ke timpawu lelo likhonjiswa ngisipho nawe uyadibona ukuthi kahle akamthanzi lo mfana so lo mntana lo funa akwadi ukuthi makwakhe lelo mntalako kahle ngibani so unelungelo laloko. Wena umsebenzi wakho ukuthi wenze sure ukuthi uJabu uhlele ekhaya elight hayi ukuthi lokhu umisa kubantu owazi ukuthi bamlahle emncane. Uyabona ke khanye nasosho so uthi thina sehlulwa ngumsebenzi wethu angadi ke ukuthi usho ukuthini usho ukuthi mina ngisukume la ngintendo ohlala ngalapha wena usuke ngalapha ohlala ngala ngoba ngathi wena kwadi lo msebenzi kakhulu ukudlula mina. Uma ngabe umsebenzi wethu sehlula nje singaze sitofika la solusehlula. Jabu Ngiyaxolisa. Phela lento le isemthethweni. Asikete kutodlala la. Hayi ukuthi nje ngikhulunyiswa ukuthi angifuni ukuthi uJabu asafarish. So ungastress ke ngendvo longayadi wena iyekele kimi lemvo le ngayisebenta ngendlela yakhona. Kodwa lo mama akathathi ngani lo sikhufe esusipha ngishiye noJabu. Bangi bayokwenza enye ingane. Asambe so wenda wethu umvane lapho ukuthatha amadvola labanye abantu.